ne smijem reći čeg ti da sam. Ima relevantno, znaš šta je faza. Lijepi ima dosta ulogi. Onda, dobro, samo moment. Ovo je tako, onda budi to. Znači ti se sad kao pojavljuješ kao neki od vođa ove pobune, nazovimo je. Možeš mi objasniti šta je zapravo razlog zašto su mladi ljudi i neki ljudi srednje generacije nešto napravili? Ovako, moram odmah ne sviđam se ti, već mi. Nije puno ljudi koji stoji iza mene. Iza u stvari ova 3 dana sa što se događa. Jednostavno reći da si vođa narod kaže koji je vodio, koji je predvodio, ko je odradio ono što treba. Situacija je takva da su demokratski procesi krenuli, znači mirne demonstracije se nastavljaju širom Bosne i Hercegovine, a postoji druga strana koja puno gubi tim što mi sad napokon smo to govorili. Znači, kriminalci i korupcija su u Bosni i Hercegovini 24 godine i mi smo u 2014. godinu dočekali spremno, ali izgleda su oni bili spremni da ubace svoje protiv argumente. Da li na sreću nešto se dogodilo, ti mi smo uspjeli da uspostavimo utužno nešto što je normalno i normalno sad se svi bune i pitaju šta je. To je jedna riječ koju nam izgleda Evropa, svijet koji su upravljali malo okolo čekao promjenu. To je sada taj plenum građana i radnika. A demonstranti morate odvojiti 2 stvari. Znači oni se svi se uključuju u plenum. Demokratija kreće, međutim demonstracije ne stoje, mi tražimo ostalo svi. Mi tražimo da oni pozitno prestanu da pljačkaju narod, znači da koriste javnu potrošnju, javne nabavke, znači gdje uzimaju A svakako 530.000 nezaposlenih, 100.000 u Tuzlanskom kantonu. Ne bi pričao o ustroju države zbog koji poriv jeste. Poriv je da ovo bude država za sve i zakon za sve. Gdje se zna šta je ustav i da to bude građanski ustav za sve. Rekli mi šta je, mislim, znaš za koga radim, tako da je neće svima biti jasno. Šta je to, šta je problem mladih? Znaš, mislim, šta je? Problem mladih u Bosni i Hercegovini je jedno zlo koji se zove velika kutija, to je televizija, koja ne edukuje, nego samo radi po naređenju, znači ne sve televizije, mora biti dvojiti. Lokalni karaktera, televizije, regionalni i federalni ili državna naša. Problem je televizija, velika kutija je zlo, a mala kutija je internet, koja se zove Facebook. Je pokrenula prvi put ikakvu revoluciju, gdje su ljudi objavljivajući istinu i šta im se dogodilo, stvarali grupe. Jedna grupa koja je stupala i koja je trebala da ostane protiv nazvom, zove se 50.000 ljudi, znači na ulicama Sarajeva, Zaharez, i toj grupi mi svi pripadamo. Ta grupa je, ja mislim, napadnuta od strane nekog, mi smo još uvijek ujedinjeni. Još uvijek vidite da su, međutim, tu se neke dezervacije šire, grupa koja je pokrenuta, koju je neko napravio prije 5 godina, to nas uopšte ne interesuje. Mi sa tim ciljem smo izašli, učili se, i to se sad širi. Jednostavno, grupa više nije na Facebooku, znači grupa je na ulicama, grupa je širom birača, mora i Republike i Srpske, znači nisu to nikakve političke igre. Političke igre su oko nas. A mi tražimo nestranačke ljude u ovom gdje sad dolazi odlučivanje. Mi tražimo da narod da prijedloge, da narod odluči prioritete, normalno plenum je, skupština svi, pa uspijemo skupštinu grada Tuzle, da uspostavimo u nekom vremenu, znači jednostavno značimo koji je broj 1 razlog građana. Broj 1 razlog nas je da nikad nismo imali ljudska prava, pravo na posao, pravo na život dostojan čovjek. A svi smo mi sanjali kraj korupcije i kriminala od prvog dana kad se vodio. Kraj korupcije i kriminala, nažalost, posle 24 godine je danas, 5. jula. I on kreće. I sad koliko će narod prepoznat Bosne i Hercegovine, hvala dijaspori. Mi smo apelovali kad smo krenuli, znači hvala dijaspori koja je pomogla glas. Hvala dijaspori koja je ucela da State Department se uniša, pa na bilo koji način. Pa i ta Evropa koja je mislila da je ovo to neka igra malih ljudi. Ovo je bila igra malih ljudi da nas zaokruže, da nam ukinu naša prava. Ovo je poruka i tu u Evropi svema da mora pregovarati sa narodom Bosne i Hercegovine, da ne može pregovarati sa ljudima koji su krivi za rat i krivi za poslijeratno stanje. Ovo priča svim građanima, da moraju podržati ono što su ovi ljudi uradili, što su zajedno izašli, znači narod se desio u Bosni i Hercegovini i sad svi pokušavaju da ga ugasi. Narod se događa i dalje u telefonima, tim malim Facebookom. Međutim, narod u Bosni se još uvijek ne događa preko televizije. Znači, unutar ovog svega okrivljaju medije koji moraju krenuti kameru prema narodu. A šta, recimo, govoriš o forumu građana, o plenumu građana, govoriš o ljudima koji se organizuju preko Facebooka i to sve nekako
divno zvuči, ali da li je nekako taj pokušaj direktne demokratije, da li je utopistički, koliko vjeruješ da je to moguće? Mogu ja nešto da vam... Čekaj, da završim. I da li ono, neki kažu, ma ja ovo će sad sve prestati, da li može prestati? Da li ovi ljudi koji su izašli, koji protestuju, da li mogu prestati? Ne, ovi ljudi koji su izašli i koji ide na protestu, neće prestati. Ovi ljudi će pokazati sad šta je kultura, obrazovanje, naše tradicije, običaje. Mi ćemo se i dalje okupljati u što većem broju, međutim, mi smo jednostavno odradili sigurnost. Zbog čega je narušena? Ko to želi, ko ima interes od toga. I sad ono što se događa se da se oni koji su htjeli da stvore iz bilo kojeg razloga haotično stanje, danas nemaju odgovore. Znači, naša vlast ne može odgovoriti na ovo, a narod može odgovoriti. Plenum kao plenum je prvi početni faktor. Normalno, ako nama treba neko da da tu riječ, moram se izdvojiti iz plenuma, pošto ja kao dio plenuma i kao taj koji sad tu ne mogu plenuma dok i ne pitam. A ako hoćete lično Alvira Hnauta Bijelog, čovjeka Bosanca i Hercegovca da pitate, ne postoji više zakon koji su oni donijeli. Znači, lično. Zakon o ljudskim pravima, znači, sad ta Evropa zna da smo mi totalno u pobunu naroda i ne postoji nikakva politička opcija koju ćemo dopustiti da se vrati. Ljudi koji su imali mandate, koji su koristili to. Postoje zakoni jednostavni, znači nismo pričati o njima. Sad je plenum, a zamislite lokalna samouprava, okupimo se ovdje, sad okupim sve ljude Slatine, hoćemo, dajmo, neće da potpiše, promijeni ga, neće opet da potpiše, ne da baba od ozgo, izlazi nas 50.000 i kada. To je plenum koji pokrenu, koji svi žele da obore i na plenumu učestvuju građani. Ali znajući, ovi ljudi znaju, dovoljava građanu vlast, sad svako dođe pojedinačni problem, evo pomozi mi. Nema pojedinačni, ovo je zajednički problem. Znači ovdje na plenumu možete u papirima, u svemu. Na plenumu možete učestvovati glasati, znači. Oni mogu pokušati glasanjem, ali više, 95% obespravljeni, nije 5%. Znači kad narod shvati da je 5% ljudi uz pomoć, ne mogu više reći koga više, ne, međunarodnih zajednici, MMF-ova, oni koji se opravili od genocida i ratova, pokrove ljude i nema više kod njih, fabrike ne rade. Nema više kod nas ono jastuka, nema plata, a ovi negdje sakrivaju. Oni se sad boje. I vidjeli su da oni s kojim su surađivali, da narod se desio. Narod ide mi se širi. Bosna i Hercegovina može očekivati uskoro demokratske izbore, znači prave demokratske, gdje će ljudi znati na koji način, da ćemo prijedlog, glasat ćemo. Nije uopšte bitno da li to Republika ili Srpska, mi hoćemo da i u Srpskoj počnu ljudi živjeti i da skontaju da država Bosna i Hercegovina kao takva odmah ide u Evropsku uniju, odmah su nam otvoreno da i mi kupimo kajmak od Marka. A ne da ga plaća Marko i po u Bosni, a da mi je kajmakera utuzli Slavenačka. Ne može. Ovdje se desila pljačkaška privatizacija s pomoć domaćih i ti kolonijalnih trupa iz Hrvatske, Slovenije. Oni su krenuli u principe, mi smo pratili, mi sad znamo da ona greška njihova je naš plus. Ovi koji su pokušali da nas obavljaju, da prikažu iz danas, svi će morati odgovarati. Sudske institucije. Znači, one sad treba da radi. Tužilaštvo je velika greška u ovom svemu, evo, niko nije. Kanton je pao, a radi nam nekakva... Kantonalno tužilaštvo ne postoji. Znači, apsolutno, ako je premijer vlade pao, ko će dignuti optužnicu protiv nas demonstranata? Evo, ja nije pitan, ako odgovori, ako su toliko pravno sposobni. Oni se vade na zakon koji je nametnut, mi se vadimo da narod želi da se... Evropa dala nam zakone koji nas ne sođe. Što ne mogu? Što će nam onda... Zašto postoje te institucije koji nadgledaju? Da me nadgledaju? Nemojte da nas više nadgledaju, ne se uključi ili ćemo mi donijeti plenumom građana širom Bosne i Hercegovine. Ali nemojte da zastavljaju plenum. To se može zvati neke velike javne tribine građana. Znači da se objasni lakše. Sad nek pravnici, nek neko napravi, nek pušta po televiziji, šta je to? To je u svakoj maloj mjestnoj, maloj općini izlazi, i šta ćemo reći šta želimo svi zajedno? Želimo da ode konopina. Znači ovo što je se pokrenuto, oni neće da odu, mi im predamo zahtjev, razumijete, vidimo koliko ljudi želi, ako to više ne gleda glasačko tijelo toga. I oni se sad vadi narodne izbore koji su nemogući po zakonima, znači oni u biti manipulišu javnost da pokradu sakriju koliko mogu. Narod sad ima šansu mirnim demonstracijama koji su, hvala Bogu, tu. Ovdje je Usinska buna, znači da krene tako, bez ikakvih nacionalnih preznaka, sa preznakom posao, život i kakva korupcija.
Korupcija kad volim izneseš pile, da popijem, pojedim što sam ti dobro učinio. A ta korupcija je naša tradicija. Evo doktor liter rakije, hvala što si mi operisao, doktor ima platu. Mi imamo rješenje. Mi nismo obični ljudi, hvala Bogu da smo se sakrili za budala. Ovo je inteligencija. Znači inteligencija mase ljudi koja sad udružuju. Ona druga strana pokušava, znači da prikaže sliku da su to nekakvi huligani, to u stvari oni možeš poplatiti huligana, i svi ti huligani su, ja mislim, na kamerama ljudi, internet, telefoni, kamere, nismo snimali, ljudi su snimali svako udaranje. Uz pomoći medija koji su poslije to sakrivali. Hvala. Ja da.